Museveni ari imbere cyane ya Bobi Wine mu majwi amaze kuva hafi ya kimwe cya kabiri cy'ibiro by'amatora. Yoweri Museveni uri ku butegetsi kuva mu mwaka w'1986 arimo gushaka insinzi ya karindwi. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ari imbere mu majwi y'ibanze y'itora rya perezida ryabaye kuri wa kane nk'uko byatangajwe na komisiyo y'amatora. Imibare yatangajwe mu gitondo cyo kuri wa gatanu igaragaza ko Museveni ari imbere n'amajwi 76% hashingiwe ku byavuye mu biro by'amatora 45% byo hirya no hino mu gihugu. Akurikirwa na Bobi Wine wo mu ishaka ritavugwa rumwe n'ubutegetsi ufite hafi 20% by'amajwi. Ubwo yabazwaga igihe cy'itangazwa ry'ibyavuye mu matora, ukuriye komisiyo y'amatora Simoni Byabakama yagize ati: dukomeje gutangaza ibyavuye mu matora buri uko bimenyekana kugira ngo abaturage ba Uganda bamenye amakuru. Bobi Wine w'imyaka 43 y'amavuko wamenyekanye cyane mu muziki nyuma akaba umunyapolitike, yavuze ko habaye uburiganya bukabije mu matora bwakozwe mu gihe internet yakuweho muri ibi bihe. Nta bimenyetso bifatika yatanze kandi inzego z'ubuyobozi ntacyo zabivuzeho. Mu ijoro ryo kuwa kane ishaka rya Bobi Wine ryavuze ko igisirikare na polisi byazengurutse urugo rwe mu murwa mukuru Kampala, bavuga ko we n'umugore we bashizwe mu kato mu rugo rwabo. Iryo shaka ryanditse kuri X rivuga ko inzego z'umutekano zinjiye imbere mu rugo rwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi zatangiye kuhashira amahema. Inzego z'ubuyobozi ntiziragira icyo zibivugaho. Nyuma y'amatora yo mu 2021 aho Bobi Wine yabonye 35% by'amajwi, nabwo yafungiwe imisi myinshi mu rugo rwe acunzwe n'inzego z'umutekano. Mu matora yo kuwa kane mu biro byinshi by'amatora hirya no hino mu gihugu, gutora byaratinze kugera ku masahane bitewe nuko udusanduku twitora twatinze kuhagera, ndetse n'imashini zikoreshwa mu kugenzura umwirondoro w'abatora ntizakoraga neza. Bamwe bahuje ibibazo n'ihagarikwa rya internet mu gihugu. Nubwo hari abandi bakandida 6, aya matora afatwa nk'ahanganishije Museveni na Bobi Wine gusa. Abasesenguzi bavuga ko bitewe nuko Museveni w'imyaka 81 yatsinze amatora atandukanye yabanje, bishoboka cyane ko azongera gutorerwa gukomeza gutegeka. Bobi Wine uvuga ko ahagarariye urubyiruko mu gihugu, aho hejuru ya 35% by'abaturage bafite imyaka iri munsi ya 30, yasezeranije kurwanya ruswa no gukora impinduka zikomeye, mu gihe Museveni we avuga ko ari we wenyine ushobora kurinda ituze n'iterambere by'igihugu. Igihe cyo kwiyamamaza cyaranzwe no guhungabanya ibikorwa by'abatavuga rumwe na leta, aho inzego z'umutekano zishinjwa gukubita no gufunga abashyigikiye Bobi Wine. Umuvugizi wa polisi Kituma Lusoke yahakanye ibyo birego, ashinja abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuba barateje izo mvururu. Kuwa kabiri internet yarahagaritswe. Komisiyo ishinzwe itumanaho muri Uganda ivuga ko byakozwe mu rwego rwo gukumira amakuru y'ibinyoma, uburiganya no gushishikariza ibikorwa by'urugomo, igikorwa cyamaganwe n'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu ribyita ko giteye impungenge cyane. Bobi Wine amazina ye nyakuri ni Robert Kyagulanyi, yari yasabye abamushyigikiye kwigaragambya mu gihe ibyaba byavuye mu matora yo kuwa kane byagaragara ko biri mu buriganya. Gusa kugeza mu gitondo cyo kuri wa gatanu nta myigaragambyo yagaragaye. Insinzi ya Museveni izatuma arenza imyaka 40 ku butegetsi. Bivugwa ko ashobora kuba ashaka ko umuhungu we Muhozi Kainerugaba usanzwe ari umukuru w'ingabo yamusimbura, nubwo abyamaganira kure. Biteganyijwe ko ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu bizatangazwa kwa gatandatu saa 10 z'umugoroba ku isaha ya Kampala nk'uko komisiyo y'amatora bivuga. Ikiganiro cyacu ni natugisoreje. Mwakoze kubana natwe. Imana ikomeze barinde.